Hello friends, ang Shillong tir formula ko borok today target ni channel ni bukakti no jatano lamsako tining kha 15 तारीख 10 मार्च 2024 15 तारीख 10 October 2024 ओमफ्राय तिनि हाउस रानलायनाय फ्रेन्ड्स मियानि साला totally नांलिया 4/0 no ang miya hit apply khadi samani friends 4 ni cutting 9 ni thangka ओमफ्राय ending line no ang rimani 6/2 only rimani 2 ni below 7 ni thangka ओमफ्राय 97 aba hake phakya miya video ru andani o target ni bisingo aba phakya aba pura totally nangliya ओमफ्राय ang asa khayo jotono loss wngkha ओमफ्राय tinini bukhak thalaisinai waisa to naiyang thango friends abono bagi nokno ang nakhar sano ओमफ्राय friends tinini nailainai miyani sala gogo 97 SR gogo 24 ओमफ्राय 7/4 ओमफ्राय 9/2 ओमफ्राय 2 4 8 ni below 3 ओमफ्राय 3 nugui mangkha 3 kaisa nugui mangkha friends noro takta kaisa nailainai 97 by 1 2 3 4 5 9 6 8 2 2 2 2 4 0 4 4 4 4 4 8 8 8 2 6 8 0 8 ni below 3 oro nugui mangkha noro 3 friends takta se repeat khe nalainai mo orong dang kha plus fifani 9 7 6 7 8 7 1 8 2 2 2 2 14 0 4 4 4 4 4 8 4 4 8 8 8 2 6 8 9 10 3 nungjak mangkha friends oro 3 nugui mangkha friends ओमफ्राय mo 0 mo 8 mo 8 mo 3 mono main oroni mo formula ti hingkhe mo koyak din riyang thangkha mo ongko bai ओमफ्राय tabo ang house ni bukhak thanai house line tongnai friends 7 8 3 4 only house chaita ni rua ओमफ्राय ending line o tongono 5 ending line single ni rua friends 5 ending ang single rio ओमफ्राय mo house line tongnai 7 8 3 4 ओमफ्राय aroni bisingo noro chaja tongkha noro game play khainai mano tinini salo 7 8 3 4 ओमफ्राय ending line o ang rikha nongno friends 5
noro chawa tokon noro game pelek khaini mano tini salo 15 tarik 10 mas 2024 ni salo hingkai tini joto asino phiranchok jotono hambai।